Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün martның 14 çarşembe günü. İşgal etilgen Kırım'da geçirilecek Rusya Federasyası prezidentinin saylavlarının neticeleri tanılmayacak. Buna Avstriya'nın federal prezidenti Alexander Van der Bellen, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ile kuruşuvandan son bildirdi. Van der Bellen aytqаны ki bu Kırım işgali boyunca mevamı tek Avstriyada değildi, Avrupa Birliği'nin memleketlerinde de denişmey kala. Ukrayna devletinin başı öz növbetinde Avstriyalılarga yarımadaga nezaretçilerini yollamayacakları için minnettarlığını bildirdi. Eminmiz, bizim umumi ve kelişilgen hareketlerimiz ahir sonu bütün Ukrayna territoriyasının azat edilmesine yol açar, Donbas ve Kırım'da. Şunun için Kırım territoriyasında bu saylavlarının dünya tarafından tanınmaması ve anda nezaretçilerinin olmaması, hem de bu kanunsuz saylavlarına iştirak etmek şahıslarının mesuliyetke çekilmesi için hareket edecekmiz. Şu cümleden sanksiyaların kersetilmesinin de. Avstriya noktayı nazarından şusu anlaşıla ki, Kırım'nın işgali kanunsuzdur. Edi ve öyle de kala. Hem de bu Avrupa Birliği'nin mevamıdır. Şunun için Kırım territoriyasında Rusya parlamentine ya da Rusya prezidentinin saylavları geçirilemiz. Bu tek benim fikrim değil. Bütün Avstriya hükümetinin noktayı nazarıdır. Bugün Kiyev'de Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko'nun Avstriya federal prezidenti Alexander Van der Bellen ile müzakerelere aytıp geçkenimiz geçti. Kuruşuv neticesinde devlet yolbaşçıları rehberliği altında resmi heyetler erkanında bir sıra vesika imzalanıldı. Poroshenko ve Van der Bellen Ukrayna-Avstriya Biznes Forumu'nun açılışında da iştirak edecekler. Avstriya Cumhuriyeti'nin federal prezidenti Ukrayna'da 3 günlük ziyaretinin bulundu. Yarın Lviv'ge barmağa planlaştıra. Angela Merkel 4. kere Almanya kansleri vazifesine saylanıldı. Onun namzetine Bundestag'ın 709 deputatından 364'ı kol tuttu. Merkel'in başlığında yanı hükümetinin oturuşu öğleden son geçirilecek. Nazirler kabineti kararının yarım yıldır tüzülmeyedi. Bu Almanya tarihinde evvel olmayan bir müddettir. Sentyabr'de olgan parlament saylavlarından son Merkel'in Hristiyan Demokratik Birliği çoğusunu kazanmagan edi ve diğer firkalar ile birleşuv hakkında anlaşmaga mecbur edi. Koalisiya anlaşmasını tek Mart'ın 12'sinde imzalap oldu. Saylavlardaki esas rakibi Sosyal Demokratlar firkası ile anlaşmaga göre siyasi güçlerinin ikisine 6'şar nazir portfeli verilecek. Demokratlar Rusya'nın Amerika Birleşken Devletleri prezident saylavlarına karışmasının tahkikatını toxtatma kararına karşı çıktı. Bunu Kongresmen Adam Schiff bildiriyor. Bu kararını geçenleri istihbarat komitetinde Cumhuriyetçiler firkası azalarının çoğusu kabul etti. Olar 2016 senesi prezident kampanyası vaktında Trump'ın saylav ştabı ve Rusya arasında gizli kelişmenin olganını tasdiklagan delillerinin sayısı yeterli olmaganını bildiriyor. Bunun ile saylavlarga Kreml'nin umumi karışmasını da red etmeyler. Komitet artık şartlarını sorguga çekmeyecek. Cumhuriyetçiler ise tahkikat boyunca yekünleyici hesabatını hazırlay. Last night, the majority on the Intelligence Committee made the decision to... Tünün akşam istihbarat komitetine kirgen Cumhuriyetçilerinin çoğusu Amerika Birleşken Devletleri'nin prezident saylavlarına Rusya'nın kirişmesi hakkında tahkikatını müddeten evvel kapatmaga karar etti. Bu, bütün memleketke ve Amerika halkına nisbetten yapılgan yanlış karardır. İşini sonunca yapmak ve bütün faktlarını neticesi nasıl olacağına bakmadan öğrenmekten vazgeçividir. Kaçak prezident Yanukovich'nin advokatları Kiyev'nin Abalon rayon mahkemesini Yanukovich'nin paytahtını terk etken vertolyotının uçucusunu videokonferensiya vasıtasıyla sorguga çekmege rica etti. Video bağı vasıtasıyla Ukrayna vatandaşlığından vazgeçken ve Rusya vatandaşlığını kabul etken Kırımlılar da şatlık edecek. Şu cümleden 2014 senesi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin baş ştabının yolbaşçısı olgan Admiral
Ильин ве Украинаның сабық мудафа назиры генерал Лебедевді сорғуға чекележек. Махкемеджелер имае тарафындан шаатларны мартның 20 барандын сорғуға чекмеге қарар етті. Бүгінге отырушта қабатлайжы тарафның яны угренілмеген дава малюматлары бақыла. Бұл весиқалар Янукович адвокатларның қачақ президентке санки тометның берілмемесі ве махкемеден эвел тақиқат мудетлерінің санки бозылулары қындaki қабатлавларына жевап оларақ прокуратураның меваманы избатлай. Русияда канунсыз сүреті макюм етілген Украина режиссері Олег Сенцов ве Полонияның мешур кинорежиссері Ежи Гофман ортақ қиметлер Карпат Авропасы мукафатының сейіплерідір. Мукафатны беру тедбірі Полонияның Жешов шерінде Авропа-Украина форумы вақтында олып кечті. Сенцов адындан алтын қалем уджу мукафатыны ве 30.000 злотым мегдарында пара мукафатыны Кремль сиясима бюслерінің туғанларының бірлігі жемат тешкелетінің рейсі Игорь Кателянец алды. Гофман оны шақсен чықып алған еді. Бұл мукафат меркези ве шарқи Авропада Авропа қиметлеріні тешвиқ еткен ве регионда ішбірлікнің инкешафына тесір еткен инсанларға берілі. Олег Сенцов 2014 сенесі майыс айында Қырымда Русия мақсус қызметлері тарафындан тұтылды. Сақты дәлелер бойынша ярымадада террор әлемлеріні тешкіл еткенінде қабатлана. Русия махкемесі Сенцовны 20 еллық қатты низам колониясына макюм етті. О қабатыны танымай. Кәхіт пара ерінде мадени гривналар. Украина Милли банкы 1-2-5 ве 10 гривналық яны копеклерні тақдим етті. Біраздан олар кәғыт ақчаларының еріне кірер. 1-2 гривналы копеклер әнді бұл сене апрель айындан құлануға кірсетілер. 5-10 гривналы есе Одешов базарына 2019 сенесі чықаджақ. Милли банкның мұдыры вазифесінің иджира еткен Яков Смоле айтқаны кебі милли валютаның номинал сырасының боле янар келечекте қарарнен миллиард гривна, яғни тахминен 400.000 долларны иқтисат етмеге имкан берар. Близько 1 миллиарда гривен. Будені шув девлетке қарарнен миллиард гривнаны иқтисат етмеге имкан берер, чөнки пуларның қызмет мудеті да ұзындыр. Салы күні шарқы гутадан 140 ерлі сәкен тахлие етілді. Оларны гуманитар коридордан үкімет тарафындан идаре етілген. Вавиден шерінде олған мувахақыт сығырнақларға алып кеттілер. Февральның 24-ден итибарен бұ райондан тахлие етілген сәкенлерінің ил группасыдыр. О вақыт БМТ Хавсызлық шурасы 30 күнге атешні тоқтав аққындаки қарарны қабул еткен еді. Гуманитар ярдымны кетірмек ве яраланғанларны чықармақ үшін. Арби әрекетлер регионда шымды девам еті. Инсанақларыны незарет еткен Сурия мерkezінің малюматына көре, шарқы гутада февральның 18-ден 1180 яралы сәкен әлі қолды. 4,5 бенден зиедесі яраланған. Вашар Асад ордуларының муассарасы алтында 400.000 ярлы сәкен болуна ашвелечіларға мұқтажылар. Украин биатлончысы Оксана Шишкова ве оның озғарыжысы Виталий Казаков Пчонханда кечірілген паралимпик ойынларда Украина жима тақымына 16 медальны қошты. 1,5 километрге спринтер лыжа қошысында заев көрген спортчылар арасында Украин спортчысы ученже олып келді. Бұл Пчонхандан ойынларында Харьков сәкенінің енді 4 медаледір. 15 километр лыжа қошуларында кумуш биатлонда есе алтын ве кумуш медальлерні әлде еткен еді. Я не надеялась. Кенеті қыражланам, ғалиба, ама мен инанмайдым. Прологта 5-ші олғанымызны көргенедім. Виталькадай әрші финалда беле олыр ве біз чықтық старт алды, хемді мен көрмедім, ама екенжі ергеже біраз етмеді ғалиба. Әркес қычырайды, ама мен сүнке көчімнен чапайдым, әнді ратламаға пек істейім. Ярын бұтын күн ратланacağım. Не ает?
Британия астрофизик алимы Стивен Хокинг етмыш еді яшында вефат етті бұны Bloomberg агентлігіне айле азалары білдірді. Заманның қысқа тарихы китабы халқара бестселлер олып Хокингның Эйнштейн замандан илімнің ән белі әрбапларының сырасына кірсетті. 60-ші сенелері башында Хокингде ағыр склероз хасталығының чезгілері пейда олып башлады. Нәтижеде әлемні дамна урған еді. Екемлердің тахминлеріне бақмадан Стивен Хокинг бұл хасталықнен 50 елдан зияде яшады. Актуаль хаберлер онлайн ичтимаи ағлардаки сейфелерімізді МД канал сайтында UATV.ua. Урметлі серджелер, бұл сонки хаберіміз еді UATV или олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенде.